آکری دورکا مزنه جوری اردی و بو چاندنه کو سالانه به صدان تنین برهمین جوراجور جوتیارن و دوره برهم دینن و اف سال جی گلمکی زور برهم هاتیه لی آرشا سرکیا جوتیارن اوه کو همی برهمی وان نهنه ورکتن لسالوه ما مشكلة داخلي ما وصل داخل لون ما هيك باك قندي ما بيزنوا ما يسنوا بيزما تبيو نهتنا وبان سلم كان يعني اوقات حيدو فلا حين دي حاجتنا وسلم كان حتى الصها سوبين سنه دي تريلا دي بوار نيوي خولي كان نيوي بين توا مشكله ما مازن اويا بس ما بخونوا كم منها اسبا نهتنا وسلم كان رانغا بيستان داخلي مبين داخلي باشا خدي بركته هويتي داخلي باشا ما كيميو مركبه هويتي شكلي ما هويتي داخل شو غندورا هم تبانو قاعد لوريا بوما هاتا از حاجتنا سنوي من از سلم كم لوريا من كيم سوبين تندلهين او ريشا ما الخري مسر اويا وجاز نيوي حاجتنا خالي كم نيوي قاعد تواجه قاعد كريك دم لوري بين مال بو دم خدان حيوانات 200000 250000 دنوم شكر بو خدا الحمد لله خدا بركاته وتي احتمالا 900 كيلو دنوم يبين جا نسبه بو ما كيما دانايو كي يا دويجي هاري كاريا فلاح يا جوتيار نيه هک هاری کاریا جوتیار بکن بر همین آخو هاری کاریا مبکن چپ قیران نامده نامیدن قیران ما گرگیره دم نفته و هر دی بجن نفته ام وقت فلاح دور آکری داخل ما زور جوانن ها عام کردستان خیر داخل زور جوانه هک هاری کاریا فلاح بده کردن چه قیران ما نامیدن جوتیار دبیجن جبلی ورنگرتنا همی برهمی گن میوان اف بو سالا سه پاره گن میوانین سالم بوری ورنگتینو رادگینن وکو پیدوی حکومت هرما کردستان و وزارت چاندن هاریکاریا جوتیاران نکریه. دلبرین غازی، کرد سات نیوز، آکره.